Thom lapen la MP asit sip thom lapen MLA asit sip kret soksita it's sip trainer cap 18 nasilang soda exclusively reserved for scheduled track hills na non Nagaland na long Dimapur 1 Dimapur 2 lah ke scheduled track area tribal area reserved ko sa Meghalaya long ta Shillong town na long lapan iha as constituency do plain aku Dhubri Golpara district kedai lah ke Muslim population kan dulu lapan kapre akhe kita tu lapan tribal kali kalau lapan city pondiat tu tan nang nilito mana langsung kan Arunachal long lapan nang Mizoram long scheduled tribe aku madam se laku pathor long lasong sidang ni kita kehan masih la MP asik sip thom ta ST Hills tu si thorong so langko la penda MLA asik kitu anda si trainer cap ko si trainer cap ta da seru tribe sa tu si thorong so langko usini lu pini election commission of India ane lu abu disia trukan pilu akan sohi ke puri la Chandrababu Taran SCC president Sanjoy Kirin AGS ASCC Sona Singh Taran vice president ASCC akan Daniel Teron public secretary neri tu si ini Singapura akan memorandum di bidang apa ke puru bicara dulu akan Sanjoy Kirin asamu dulu akan neri bidang mata dulu masih lain tu neri tu ini election commission of India neri tu kehang bang lapan cini kon segme yang alaman ke non all India long lapan ni pun bang 2001 bangsa basis population basis itu serta nelitum daki tu abang ke Karbi Anglong lapan NCL sekarang bang ke di masa apa bang ke population around kan bang ke ni mana apply ke itu ada 1937 si Karbi Anglong ke election tempat tu change langsung bang non kita amtana dengan 1972 kan kini anda MP asik bang ke isifat sedujo district ini apa lapan la district ini kali non ke thom lo lapan all India lo dah lapan district ke Chennai lo lapan Armuda Penang ke Kirong lo sini itu kecini lapan memorandum lo kalau sini itu tok lo sini itu non election commission akan kipu bang lain lo MP asik bang itu non Sydney sampai Batu lah total sit thom pa dan iskar yang long apan lo di fulo lah isi kita tangga konsensi lo lah isi lo half long apan isi pinang po lapan west kar yang long apan ta isi Lok Sabha lam se nane likni ye bom pinang po total sit thom sini itu lapan MLA bang ke ni lidungi pa bang ke di fu non sit thom akimi itu nana kata ke sit tri ko he non ke do bang sit lo lapan akimi sit thom ke sit tri ko begini lapan hauran hata ba non sit dulu non sit ni akimi pinang la total 3 MLA sit non ke existing hauran hat LA segment lo ka total ke thom akimi hini lo lapan bokayan name lason tak thak lo isi ke dotang lo non hini akimi pitu nang lang pulo lase bokayan LAM dar kame nelitung election commission of India pan ke hang bang ke akimi hini mase total sip thom lapen baithalang so bang ta nelitung ke hang bang ke non isi dobom lo non akimi ki thom pitu nang total 3 ko hada lapen ke hafrong ta isi dobom lo lase non akimi akimi dok ke thom total 3 ko masih total la bang ke Karbi Anglong la penensi di mahasa panglong pena bang ke sit red foxy ko neri thom lapen la MP asit sit thom lapen MLA asit sit red foxy ta it's sit trainer cap 18 masih langsung exclusively reserved for scheduled track hills na po sini itu non Nagaland na long Dimapur 1 Dimapur 2 lah ke scheduled track area tribal area reserved ko sa Meghalaya long ta Shillong town na long lapan iha as constituency do plain aku Dhubri Golpara district kedai
like and Muslim population itu lepas ada mereka kayak gitu lepas ada tribal kali kalau lepas 60 lebih. Dan nanti itu mana langsung kali. Arunachal loh, lepas nanti Mizoram loh. Schedule tribe aku macam sih lepas pathur loh. Langsung sedang ini kita kehan. Masih lah MP asik home ta ST Hills itu si tolong soal aku. Lah pendak MLA asik gitu anda si trainer kita sih dulu. Si trainer kita dah Schedule tribe itu si tolong soal aku. Usin itu pilih Election Commission of India. Ini itu Abu Disiat Super Pilih. Akan suhi kepuri lagi Chandra Teran, SSC President, Sanjoy Kiri, AGS ASCC, Sona Singh Teran, Vice President ASCC, akan Daniel Teron, Publicity Secretary. Ini itu sih suhi kuri lo. Akan memorandum di dalam pakai, Ruby Teron dulu, akan Sanjoy Kiri ngasamu dulu, akan jadi kita mata dulu. Masih lain ini itu ini Election Commission of India kan, ini itu kehang kan. Lapan Cini kon segini, ya anak ke non all India long lapan ini ko bangke 2001 la bangsa basis population na basis itu. Seta nelitum dak itu bangke Karbi Anglong lapan yang sil sekarang bangke di masa apa bangke population na around kana bangke itu mana apply ke itu. Ada 1937 si Karbi Anglong ke election tempat itu